Tuğanдар assalomu alaykum, hurmatly qo'y ko'rarmandары, kanalımızın görücülörü, salamatsızlarбы? Ekranыңыздарда ketip baratkan 10 baş жалпы sаны urgaçı kozlar satılat. Esi толук маалымат берет, видеоға лайк басқанды unutпаңыздар. Чүй облысы Сокулук районунда бааларына чейин айтат, доставкаларды уюштуруп беребиз дейт. Анда эмесе көрүңүздөр, жаккан болсо чалып биринчилерден алсаңыздар болот. Көрүңүздөр. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. 10 baş koz satlat. Rolla 10 baş bir koro birin. Boyları 72-73'ten 80 geçeyim. Bağlar 65 milyon. Adres Sokuluk'ta. Kulakları 18-19-20. Linyaları var. Dostavkalarını organizovat etip беребиз. Aluvchilar bolsa chalinglar, сүйлөшөбүз. Hey!